Klempalla ukarlo Ancelotti ubre ukus jong ke Brazil ban pentikna ia Neymar ba undan jaka haka squad jong ke Brasilis nakabenta ke World Cup arjar arpendreu bat sa satang si game ia ugai ban no ban cup ia usnyu jongo namarlas lemha oli up nakabenta ke Manchester United ban job 5 game in a row te hoi perlok ngatrai pia itu yone guys lada pide ki football fan une guys udah big fan jong ke Manchester United ubalai up daki spas ni hakaba menta lejan san spas ni ula up nakabanta ke Manchester United ban job 5 game in a row kata ban job san sin ki jing lekai marbud bat menta ke Manchester United hapo ke jing penya jong Michael Carrick kumu interim manager jongka kalala ban job hadu South League jing lekai marbot kata hadin bakalala ban pelim ya ka Tottenham manta kasni lengba Arnold cool kibal yo ban tep daw embo mo kawai but Bruno Fernandes kawai hakana ka jing lekai ka Manchester United kalalam khamat pha ya ka Tottenham hadin ba Romero uli yo pdiang ya ka red card hakamnit ka ba arb khandai ubdi player jong ka Tottenham bat menta ke Manchester United kala syong haka kerdan ke besau haka Premier League dah bakal yo ban kamai hadu sau point kat ba habangi pai pat nakaleng jong coach ke Brazil kata Carlo Ancelotti ulapan bena bat pentikna bha ye kirangil kai kiban yo jaka bha haka World Cup lada kila ban fit haka te kapor kentop yo Alisson Marquinhos Gabriel Casemiro Bruno Gomes Vinicius Junior Estevao Rafinha Rodrigo Mukunha bat Gabriel Martinelli te perlok kini kidi ki squad list ki ba Carlo Ancelotti ulla pentikna bhai ka jaka jungki kad ba yo Neymar pat bat ki wipat ki rangi lekai Ympat don ka jaka ka batikna bat ki haban tristom bha ban yo ia ka jaka na ka benta ka World Cup